дуруд мегӯям ба ҳамаи нафароне ки тоза бо шабакаи сафина пайваст ҳастед. дӯстони гиромӣ қадр, барномаи навбатии Дунё пур аз ҷавонӣ аст дар мавзӯи омӯзгор шамъи рӯзгор. хуб, меҳмонони мо ҳастанд донишҷӯёну омӯзгорони донишгоҳии давлатии тоҷикистон. ба номи садриddin айни эшонро хайра мақдам мехонам. мавзӯъ барои ҳамаи мо шумо ошнос, яъне ки омӯзгор шамъи рӯзгор. хуб, хоҳиш мекунам ки бо суолҳое ки пешниҳод месозам посух бигардонед. бе дар навбати аввал ба саволи оне ки чаро масалан дар ҷумҳурии тоҷикистон донишгоҳу коллеҷҳои омӯзгорӣ хеле зиёд гардидааст. хоҳишмандон аз рӯи хоҳиши дил таҳсил мекунанд дар ихтисосҳои гуногун дар донишгоҳу коллеҷҳои кишвар, вале ҳамоно баъд аз таҳсил эшон дар риштаи интихоб кардаи хеш фаъолият намекунанд. мушкилро дар чӣ мебинед? ҳеҷ кас аз пеши худ чизе нашуд, ҳеҷ оҳан ханҷари тезе нашуд, ҳеҷ мавлоно нашуд мавлои рум, то муриди шамси табризӣ нашуд. агар барои қабои сабза бард намудани замин баҳор лозим бошад, пас барои сарсабз гардидани умри инсон баҳор, устод рамзи баҳор аст. дар ташаккул ва ҷаҳонбинии мо ҷавонон саҳми устодон бениҳоят калон аст. маҳсранҷи суботкоронаи эшон аст ки мо имрӯз қуллаҳои баланди донишро фатҳ мекунем. яъне дар ин ҷо шумо саволе пешниҳод намудед ки чаро омӯзгорон, яъне донишҷӯён донишгоҳи омӯзгориро мехонанд, аммо таҳсилро корро идома намедиҳанд. бале, дар ин ҷо бояд мо фаромӯш накунем истилоҳи яъне бетарафӣ бешарафист. ҳар як нафар бояд ҳисси боварӣ дошта бошад, яъне масъулият дошта бошад дар баробари он ки мо дар донишгоҳи омӯзгорӣ мехонем. бояд яъне як масъулияти бузургеро дорем, зеро мо фарду рафта бо одам, яъне бо инсон кор мекунем ва моро мебояд ки як масъулияти зиёде дошта бошем ва фарду рафта насли ояндаро барои сарсабз намудани ҷомеа омода намоем. бисёриҳо мегӯянд маблағаш кифоя. боз ҳаст мегӯянд ки омӯзгорӣ касби пуршараф аст, маблағаш 500 сомонӣ гуфта киноя ҳам мезананд бисёр вақт. масалан вақте ки мо дар транспортҳо меоем, вақте мегӯянд шумо дар кадом донишгоҳ мехонед омӯзгорӣ, баъд ана ҳамин кинояро мезананд ки бале омӯзгорӣ касби пуршараф аст, маблағаш 500 сомонӣ. охир вақте ки инсон дар хона менишинад, ҳамон як сомонирам касе ба ту намедиҳад. вақте ки ана ҳамон ба ана ҳамон яъне ки нақлиёт савор мешавӣ, то як масалан мо пул нагирад, туро ба куҷое намебарад. ба ҳеҷ масалан ки ба ҳадафи худ ҳам намерасӣ, ҷое ҳам рафта наметавонӣ. масалан дар хона бошӣ, агар касе ҳамин хел ё ки 20 сомонӣ ё 50 сомонӣ ҳамин хел дода наметавонад. кӯтоҳ карда гӯем безаҳмат ки меҳнат безаҳмат албатта роҳат ба даст намеёбад. дар хориҷа ҳастам мегӯянд ки аввал мо корро пайдо кунем, маблағ худаш мешавад. ин вобаста аз ана ҳамон фаъолияти инсон аст. 500 сомонӣ бигзор як тарафи зиндагиятро дида мешавад. хуб, хоҳари азиз, маврид ба зикр аст ки масалан бо шарофати истиқлолияти кишвар имрӯз бубинед ки қариб ки дар тамоми самтҳо маошҳои мо дуруст шудаанд. ман ин чизро ба далел ҳарф мезанам. бубинед масалан хуб омӯзгорҳо маоши хуб ба даст меоранд, фақат аз рӯи сидқ агар эшон фаъолият кунанд, ҳам ҳурмат ба даст меоранд, ҳам маоши хуб. ин фикр мекунам мушкилӣ шуда наметавонад. вақте ки масалан диплом доранд, дипломро мегиранду баъд масалан ба дигар корҳо машғул мешаванд, охир агар дуруст назар андозем, ҳар ки масалан ҳар чӣ қадар ки фаъолият кунӣ, ба ана ҳамон андоза метавонӣ ки маблағ ба даст биёрӣ. Я думаю, что сейчас наши студенты учатся, получают диплом, но не по своей образованию сейчас работают. Имеет несколько причин. Первая причина, как эта девушка сказала, является зарплата. Некоторые считают, что зарплата мало. Но у нас разные мнения. А некоторые просто ради думают, что по другим степеням они работают, когда наступает время, когда они должны получать это, когда они, например, болеют или они не могут по другим образованиям работать, а тогда они запоминают, что у них есть диплом. Например, мы считаем, когда эта девушка сказала, зарплата мало, зарплата, если так считать, немало. Сейчас государство очень хорошо нас поддерживает. Учителя имеют, если так взять, имеют хороший титул, имеют. Если, например, мы сидим в обществе, говорим, что мы учимся, мы учителя, они под другими глазами на нас смотрят, потому что учителя являются фундаментами всего, что у нас есть.
как мы знаем, фундамент наступает с первого класса. заминаи асосӣ мегузорад барои масалан омода шудани мо барои интихоби касб. омӯзгорӣ касби пуршараф аст, аммо инро на ҳама дарк мекунад. дар ҷомеа асосан омӯзгориро бештар аз писарбачаҳо дида духтарон бисёртар мехонанд. аз рӯи нигоҳ назарӣ нигоҳ кунем, агар духтарон вақте ки таҳсил мекунанд баъди хатми донишгоҳ на ҳама оилаҳо мемонанд онҳоро ба кор монад. яке аз асоситарин мавзӯи омӯзгорони духтароне ки масъалаи асосӣ дар байни мардум овозаҳо ҳаст ки агар омӯзгор зуд пир мешавад, зуд бемор мешавад, аз ҳамин сабаб баъзеҳо аз омӯзгор шудан ҳаросонанд. яъне сабаби ин дар чи аст? сабаб дар он аст ки вақте ки донишҷӯён дар донишгоҳи омӯзгорӣ мехонанд, онҳо масъулият эҳсос намекунанд баъзеашон, яъне аз педагогика, аз фанҳои таълимии педагогика, психология ва маҳорати педагогӣ бехабаранд ва фардо ки ба ҳамон мактабҳо мераванд, дар он ҷо аз уҳдаи дарсдиҳӣ намебароянд, яъне асобҳояшонро хароб мекунанд, яъне маҳорати педагогиро намедонанд ки дар кадом синну сол чӣ гуна рафтор намоянд ва зуд бемор мешаванд. баъзеҳо аз ҳамин яке аз масъалаҳо роҳи ҳамин масъала мегардад. бале, яъне ки омили дигаре ки имрӯз бархиҳо намехоҳанд омӯзгор шаванд ҳамин аст. бале, ки аз зуд бемор шудани худ метарсанд. шумо муҳити деҳа ва ё ноҳияи худро ҳарф бизанед ки масалан дар ноҳияи шумо кадом омӯзгорҳои кадом фанҳо намерасед? шояд аз фанҳои дақиқ, шояд аз фанҳои забонҳои хориҷа, шояд намедонам аз фанҳои гуманитарӣ. биед амин дақиқан чизеро ки дар ноҳия дар деҳоти худ дидед ҳамонро ҳарф бизанед. ман аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ноҳияи Шикошӣ мебошам. ва яъне чӣ хеле ки ҳама гуфтанд касби омӯзгор яке аз беҳтарин касбҳо яъне ки мебошад, чунон ки бузургон гуфтанд, дар зери гардон баландтар аз ин касб дигар касбе вуҷуд надорад. яъне ин ақидаест ки дар байни ҳама маълум аст. ва аммо дар айни ҳозир дар ҳамин вақтҳо бошад бисёре аз мушкилиҳо аст ки сади роҳи ҳамин касб мешавад. ва ҳамин тавр дар ноҳияи дурдаст низ дар пеш буд яъне ки бисёр масалан фанҳои дақиқ ё ин ки забонҳои хориҷӣ яъне муаллимон намерасиданд ва инҳоро ғайри ихтисос дарс медоданд. ва ин боиси он мешуд ки дар ҳамон мактаб ё дар ҳамон яъне ки ҷое ки таҳсил мекунанд аз он ҷо яъне ки талабаи хуб яъне ки намебаромад. барои ҳамин набудани ғайри ихтисос дарс додани ҳамин муаллимон мебошад. масалан дар ноҳияи Ишкошим чӣ гуна буд? дар ноҳияи мо замоне ки таҳсил мекардед, дар ноҳияи мо яъне муаллимон мерасанд, аммо дар ноҳияи дурдасттар яъне шунидаем ки муаллимои англисӣ, русӣ яъне ки камтар яъне ки таҳсил яъне ки намерасанд, дар ҳамон камбудӣ мебошад. банда ҳаст аз ноҳияи Файзобод. бемураббӣ зери гардун мӯътабар натвон шудан, моҳи навро рафта рафта чарх оламгир кард. дар ноҳияе ки ман ба дунё омадам, дар ноҳияи мо алахусус дар мактабе ки ман таҳсил мекардам муаллимҳо намерасиданд. дар ноҳияи мо ноҳияи дурдаст қишлоқҷой ҳаст ва дар мактаби мо аз фанҳои бештар гуманитарӣ ва фанҳои забонҳои хориҷӣ устодон набуданд ва ба мо муаллимои ғайриихтисос дарс медоданд. сатҳи дониши хонандагон ҳаст, лекин ба дараҷае ки бояд нафари касбият дарс бидиҳад нест. бале алахусус муаллимои химия, ана ин муаллимҳо мода намерасад ва ин боиси паст будани саводи хонандагон мегардад ки вақте ба донишгоҳҳо дохил шаванд, масалан агар хоҳанд ки онҳо ба мединистут ин донишгоҳ дохил шаванд, нест химбиолог, химия муаллим надорем ва ин боиси мушкилӣ мегардад. ва ҳама наметавонад ки шароити деҳот ҷой имкон намедиҳад ки ҳама яъне дополнительный иловагӣ дарс гиранду ҳама шароити ҳама оила як хел нест дар қишлоқҷой. ман аз ноҳияи восе, ноҳияи мо на чандон ноҳияи дур аст ва деҳаамон деҳаи навбаҳор аст ки дар наздикии маркази ноҳия мебошад. аммо бо ин вуҷуд ҳам дар мактабе ки мо таҳсил мекардем, мактаби рақами 39, муаллимонамон барои дарс гуфтан намерасиданд. яъне буданд муаллимон, зиёд буданд, аммо ин қобилиятро надоштанд ки аз фанҳои дақиқ моро дарс диҳанд. масалан фани ғайриихтисос буданд. бале, масалан фани информатикаро муаллимаи фани математикамон дарс мегуфт ва мо то вақти тамом кардани мактаб тамоман бо компютер сари кор нагирифта будем. чунин буд. боз фани химиямон буд ки вайро муаллими фани физика дарс мегуфт. ҷавонон ҳамаш ҳаминро медонистанд ки ин аз сабаби нарасидани муаллим аст.
ян амоз камес ки гуфтааст ки омӯзгорӣ касбе аст ки дар зери хуршед баландтар аз он касбе нест. ҳама инро медонад, чӣ қадар бузург будани касби омӯзгориро медонад, аммо онҳо талош намекунанд барои ин. яъне мо ҷавонон талош намекунем. медонем ки мо бояд кӯшиш кунем барои нарасидани фанни химия. ман нахондам, пас бояд фарзанди дигаре хонад. барои ин мо талош накардем. خواهر عزیز شما کجا فعالیت میکنید؟ کجا تحصیل میکنید؟ دانشگاه دولتی آموزگاری. کدام اختصاص تحصیل میکنید؟ زبان ادبیات. زبان ادبیات. خب تشکر زیاد. در بعد از ختم دانشگاه با باوری گفتم میتوانید که در رشته انتخاب کردهتون فعالیت میکنید؟ حتما. در کسبیت براتون برار میخوام. یکم عاملش از آن عبارت است که دانشجو مدت 5 سال در دانشگاه تحصیل میکند و همون دانش کذایی را برآورده نمیتواند، دانش گرفته نمیتواند، به دیگر کارها مشغول میشود. البته آموزگار در مرکز اساسی قرار دارد. فکر میکنم که نه همه‌شون. بله، نه همه آموزگارهای آینده و ایدئال اساسی خود آموزگار است و دانش در مدت 5 سال گرفته‌اش را در مکتب او باید که به بچه آموزاند. ولی که متاسفانه برخی از دانشجویانی که از ما ختم میکنن از مؤسسه های عالی را دوباره پس نمیگردند. در اینجا گفتند که عامل نرسیدن مبلغ را دانشجویان ما خب سبب آوردند و عرض کردند و محمد جان شکوری بخارایی شادروان اکادمیک میگوید که اقتصادیات عامل پیشرفت جامعه شده نمیتواند، ولیکن فرهنگ عامل پیشرفت و انکشاف جامعه شده میتواند. و آموزگاری که صاحب سواد است، صاحب دانش است، او میتواند که در مکتب میانه هم جایگاه خودش را پیدا کند و هم از پیشه انتخاب کرده اش از فن مثلا زبان ادبیات باشد یا فن فیزیک یا شیمی به دانشجویان درس گوید و دانشجویانی که دیدن اگر آموزگاری آنها بسیار هم سلیقه و ذوق و استعداد و دانش بلند دارند نزد او میآیند و خواهش میکنند که استاد عزیز برای ما علاوگی درس گو و آموزگار میتواند که با این واسطه هم معاش زندگی خود را برآورده بسازد. من بسیار آموزگارا میدانم که سوادی خوب دارند، یعنی که مبلغ وابسته از سواد ما، وابسته از دانش ما. تا آنی که ما سوادی خوب داریم، تا آنی که ما دانشی خوب داریم، شاگردان را از خود قانع کرده میتوانیم با دانشی که 5 سال در دانشگاه گرفتیم البته در جامعه صاحب احترام میگردیم و همون معاش عائله خودمان را نیز تامین کرده میتوانیم. و عامل دیگر در این شده میتواند که در مکتب میانه راهبران صنف و پدران و مادران خب انتخاب کسب میگذرانند و البته برای ما سوال میکنند که شما در آینده چی میشوید. یکی میگوید که مثلا من کسب‌نوت میشوم، دیگری میگوید که من آموزگار میشوم، دیگری میگوید که من روزنامه‌نگار میشوم. همون من شخصیت رو در خودمون ما در مکتب میانه به خواننده درست فهمانده نمیتوانیم. خب خصوصیت های کسبی آموزگاری یا که کسب های دیگر رو به پرگی به خواننده دسترس کرده نمیتوانیم و باید که خب مقصد بچه رو درک کردن در کار، او بچه ذوق و خواهش دارد. خب در خارجه ببینید که بچه رو از خردیش میگوید که پسری من باید فوتبال باز شود. از همون دورانی که مثلا کودک نو راهگار میشد یا که با قولی که خودش رو در زمین میکشد با توپ فوتبال او رو خب مشغول میکنن. وقتی ببینید که بچه کلان میشود در آینده از اون انتظار است که یک فوتبالیستی خوب میشود. این یعنی که درست است. باید که همون کسب ها رو کدام کسبی باشد، چی پیشه مثلا طبیبی، چی پیشه آموزگاری، با فرزند خود با مثلا با شاگرد خود درست تلقین کنیم، درست همین جنبه های او را بیاموزیم و هدف اصلی را برای مثلا طالب علم بفهمونیم و او کسبش رو اگر که درست انتخاب کرد آینده اگر آموزگاری را هم اومد و مثلا شامل دانشگاه شد بعد ختم مکتب و میتواند که به چون و چرا با موفقیت خب در رشته خب انتخاب کردهش بعد ختم خب رود و کار و فعالیت از زندگی نماید. شاگردان در نزد آموزگار به مثل یک نهال است و بسیاری دانشجویانی که پس از ختم همین دانشگاه عالی ختم کرده به دهه‌های خود می روند و بسیاری از آنها از ما پرسان می شوند که معلم عزیز ما ختم می کنیم ولی پدر و مادر ما نمیمونند ما رو با کسب خود کار کردن و من الکای دل شکسته می شوند و نمیخواهند مثال که
таҳсил кунанд. Бисёр аз падару модарони онҳо хоҳиш мекунам ки онҳоро пас аз хатми донишгоҳ монанд ки онҳо ба касби худ кор кунанд. бисёре аз донишҷӯён бисёр ҳам набошад хай андак гуфтам мумкин аз донишҷӯён ки ба донишгоҳи омӯзгорӣ дохил мешаванд инҳо тасодуфан дохил мешаванд. акун вақте ки онҳо тасодуфан ё ин ки маҷбури дохил шудан ба донишгоҳи омӯзгорӣ меҳр ё завқ нисбат ба касби омӯзгорӣ ки надоранд онҳо барои хубтар аз худ кардани ҳамин касб ва донишҳои тахассусие ки барои омӯзгори фаннӣ шудан дар кор ҳаст на он қадар аҳамияти ҷиддӣ метиҳанд. ан ҳамин проблемаҳое ки ҳаст боиси он мегардад ки хатмкунандаҳои донишгоҳи омӯзгорӣ ё дигар донишгоҳ донишкадаҳои ҷумҳурӣ ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ намераванд. омилҳои зиёд ҳастанд барои баъди хатм, яъне ки ба фаъолияти омӯзгорӣ, яъне ки давом надодани хатмкунандагони донишгоҳи омӯзгорӣ. ин омилҳои бисёр ҳастанд. ман аз падару модар хоҳиш мекунам ки пеш аз яне ки ба интихоби касб омода сохтани ҳамон фарзандашон бояд онҳо дуруст фикр кунанд ки масалан ҳамин 4 солу 5 соле ки яъне ки таҳсил мекунад дар донишгоҳи омӯзгорӣ ё ки коллеҷҳо оянда ва яъне ки фаъолияти омӯзгорӣ карданӣ набошад ва пас чӣ маъно доштааст ҳамин яъне ки дар донишгоҳи омӯзгорӣ. яке аз омилҳои асосӣ ман фикр мекунам ки ҳамин нодуруст интихоб кардани касб мебошад. баъдан чӣ хеле ки устод гуфтанд, яъне ки нафаре ки шавқ надораду ҳавас надорад нисбат ба касби омӯзгорӣ, вай оянда омӯзгор шудаам наметавонад, дар ҷамъият хизмат кардаам наметавонад. ҳар омилҳои нодуруста баҳона мекунанд, пас будани музди маош, ҳоло он ки имрӯз нисбат ба солҳои гузашта музди маоши омӯзгорон хеле боло рафтааст ва шароитҳои мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ хеле хуб ҳастанд. дар шаҳрҳои душанбе мо мебинем чӣ қадар лабораторияҳои хуб ҳастанд, масалан аз фанни физика. баъдам ҳамон нафаре ки дониши хуб дорад ғайр аз яъне ки дарс метавонад ки баъд аз дарс яъне ки ба дарсҳои иловагӣ гуфтан ягон монеа нест. хоҳишмандонам хеле зиёданд. бале чунки имрӯз тибқи ҳанамон маркази миллии тестӣ ва ё ба донишгоҳу донишкадаҳо дохил мешаванд, бояд ки ва ё омода бошанд ва он нафаре ки он омӯзгоре ки дониши хуб дорад, яъне ки касбияти хуб, яъне ки ҳамон донишгоҳ да хуб хондаасту шавқ дорад нисбат ба касби омӯзгорӣ, вай дар зиндагӣ муваффақ мешавад. хуб, чӣ гуна мо метавонем, бо кадом роҳҳо мо метавонем ки масалан ҳамин масъаларо хубтар ҳал бикунем ва албатта дар оянда на аз омӯзгор танқисӣ бикашем, на аз дигар мутахассисони баландихтисосе ки дар ҷомеа фаъолият кунанд. барои омӯзгорӣ хуб шудан ин бояд касби худро бо тамоми вуҷуд, яъне бо тамоми ҳастӣ аз бар намудан аст ва дар оянда метавонад ки ҳамон шахс омӯзгорӣ хуб шавад. сараввал бояд ишқ, муҳаббат ба ҳамон касб дошта бошем. барои ҳар як чиро омӯзондан сараввал бояд мо муҳаббат, ишқ дошта бошем барои касби худ. вақте ки мо касби худро дӯст намедорем, аммо дониши бисёр дорем ва он дониши комили доштаи худро ба он донишҷӯе ки таҳсил мекунад зери дасти мо дода наметавонем. сараввал ман меҳисобам ки бояд ба касби худ ишқ дошта бошем. Закончив педагогический университет, можно не только работать педагогом, например, открывать разные учебные заведения. Например, есть дети, которые просто сидят на инвалидном коляске, они не могут ходить. Можно, вот, например, частно им просто ради блага, ради себя, вот им дополнительно ими заняться. Вот есть разные способы, но нужно человеку только желание, хотеть этого и все. ҳусайн воизи кошифӣ гуфтанд ки омӯзгор нафаре буда метавонад ки бояд ба 20 талабот ҷавобгӯ бошад. кадом талаботҳо? Сабур бошад, бахшанда бошад, сабур бошад, бахшанда бошад, қавӣ ирода бошад, дониши кофӣ дошта бошад. омӯзгор нафаре бошад ки услуби хуби кориро донад, равоншинос бошад. хулоса ҳаминҳо. аммо нафароне ки вақте ки ин ақидаҳоро медонанд, шояд метарсанд. яъне ман ин қобилиятҳоро надорам, ман сабур нестам, ман зуд
خشمگین میشم. اما چرا فقط این رو میگویم که من نمیتوانم؟ چرا میگویم که من میتوانم، من باید توانم برای آموزگار شدن. انسان به همه کار قادر است. بله، انسان به همه کار قادر است. و باز گفتند که با شمشیر زبان مردی سخنور کند عالم مسخر چون سکندر. کیست همین مرد سخنور؟ البته که آموزگار است برای ما. سراول از خود همون عائله وابستگی دارد، از خود پدر و مادر، و انتخاب کسب را برای فرزندان زمانی خوردهشان درست باید تلقین کنند و خصوصیت هر یک دانشگاه و دانشکده ها را البته برای آنها ابراز داشته باشند. وقتی که مثلا فرزند در دهات است، حداقل یک مرتبه بیارند، با دانشگاه و دانشکده ها از نزدیک شناس کنند و فکر و عقیده و سطح دانش و سویه‌مان سواد فرزندش را ببینند که به کدام پیشه، به کدام اختصاص او میل دارد و آیا آینده وقتی که او پیشه مثلا آموزگاری انتخاب کرد یا پیشه دکترا انتخاب کرد و اختصاصی باشد دیگر آیا میتواند که در همان پیشه انتخاب کرده خودش موفق باشد؟ البته من باوری کامل دارم که خب فرزندی است که میگوید که من در پیشه مثلا ژورنالیستیک یا که روزنامه‌نگاری من موفق شدم، میتوانم، و پدر و مادر را البته تلقین کنند، دستگیری کنند. بله، با همین سوال ها مثلا پاسخ بیابد. وقتی که به دانشگاه داخل میشوند میخواستم بگویم که آنها کسب خود را دوست دارند. با انتخاب کسب در مسائل تحصیلات میانه عمومی اهمیت جدی دادن در کار، یعنی با خواننده ها کار بردن در کار که کدام آنها نسبت به کسب آموزگاری شوق و مهارت و لیاقت دارند. همینجا باید اضافه کنیم که هر کی آموزگاری خوب شده نمیتواند. بله. چون سخنی مشهوری گیوته هم هست که میگوید درست است که همه آنهایی که به ما درس میگویند حق استادی دارند، لیکن نه همه‌شان به وظیفه خیش سزاوارند. یعنی نه همه آموزگارا به وظیفه خود سزاوار هست. این هم پرابلم است. بعد در دوام همین کارها خواننده های لیاقتمند را به دانشگاه و دانشکده های آموزگاری قبول کردن در کار. پس آن در ادامه تحصیل همین دانشجو اهمیت جدی دادن در کار. بله. و بعد از این مسائل تحصیلات میانه عمومی کشور رو با معلمان صاحب تخصص، بله، پر تجربه، اختصاصمند تامین کردن در کار و به روند تعلیم اهمیت جدی دادن در کار و انا همین خودش باعث می شود که به طور اتوماتیک سطح صفت دانش اندوزی خواننده ها بالا رود. بله. وقتی که سطح صفت دانش خواننده ها بالا شد، معرفت جامعه بلند می شد. سطح معرفت نوکی جامعه که بلند شد، البته در این خیل جامعه قدر و منزلت آموزگار بلند است. بار دیگر از پدر و مادر خواهش میکنم که برای انتخاب درست کسب فرزندانشان کمک رسانند. این چونین از همان معلمان یعنی آموزگارانی که در مکتب با آنها درس میتین سبق میآموزند در یعنی که انتخاب کسب برای آنمان شاگردان خودشان کمک رسانند تا اینکه آنها درست کسبشون رو انتخاب کرده آینده یک متخصصی خوب یعنی که یک آموزگار خوب باشند که به جمعیت یعنی که منفعتشان رسیده توانند. محمد حجازی در کتاب هزار سخنش میگوید که اگر انسان کسب خویش را دوست دارد پس میتواند صاحب نان، مقام و آبرو در جامعه بگردد. پس اگر این طور است باید ما کسب خویش را دوست بداریم و مردانه وار در انتخاب کردن و فعالیت کنیم و آبادگر این وطن باشیم. با امید تنسیدی پیروزی و موفقیت در کسبیت هممون رسیدیم به انجام. تا نوبت دیدار دیگر، خیر عزیزان.